Dobri domaćin se rađa, mora da uloži puno truda i treba se razlikovati dobar domaćin koji se bavi poljoprivredom kao osnovnom delatnošću od dobrog domaćina koja pruža turističke usluge. Postoji srećom drugi vidovi turizma u obliku ruralnog turizma kojim se mogu baviti i drugi. To mogu sada da budu kulturni turizam, avanturistički turizam, izletnički turizam. Sve su to oblici turizma koji kada se odvijaju na ruralnim prostorima čine ruralni turizam i oni otvaraju mnogo prostora i za one koji nisu poljoprivrednici da se njim bave i otuda su i dobri primeri i veliki uticaj pozitivan koji je napravio Emir Kusturica sa svojim selom, pa se to danas prenosi. Ali to je ipak, priznaćete, velika investicija i to, kad govorimo o onom klasičnom seoskom turizmu, u većini domaćina nedostupna. Većini domaćina je nedostupna, ali mi već danas imamo najmanje 10 sličnih sela poput Kusturičinog po čitavoj Srbiji. A to je već hotelijerstvo, zar ne? Pa jeste, ali ako se odvija na ruralnom prostoru, onda se smatra ruralnim turizmom. Ja zato predlažem da ipak odemo kod jednog klasičnog domaćina i to negde u okolinu Čačka, da vidite, njemu svrate gosti. Ima divnu kuću i još lepše dvorište. U jednom od najmanjih sela opštine Gornji Milanovac, Rajski konaci već godinama privlače pažnju turista. Više generacija porodice Jeftović u Leušićima očuvalo je ambijent starog srpskog domaćinstva. Sve ono što je potrebno za boravak turista nije narušilo ono što je od predaka nasleđeno, već samo utopljeno u tradiciju. Tako domaćinstvo živi više od 200 godina, a u seoskom turizmu daje ponudu sa ličnim pečatom. Ja sam to, hvala Bogu, doživeo po stare dane, pokazao mladima da to može da funkcioniše i eto, oni se uključuju i to je dobar znak. Etnokompleks Rajski konaci gostima nudi pravi odmor u objektima koji vraćaju u prošlost, ali sa ponudom u seoskom turizmu visoke kategorije. Zato i ne čudi sve veća zainteresovanost stranih turista. Dosta ljudi posete ovo domaćinstvo. Dođu pre svega, koliko ja vidim, ambijent, priroda, nadmorska visina od 500 metara koja puno daje i na kraju hrana. U domaćinstvo Jeftovića dolaze poslovni i porodični ljudi, željni mira. Mnogima od njih su Rajski konaci postali jedno od omiljenih mesta za vikend odmor. Volim da dođem na selo, volim da se igram u prirodi, da budem sa životinjama. Čisti vazduh, deca su srećna, lepi su predeli, fenomenalna je hrana, neko se malo i brine o nama, mi se lepo odmorimo, nadišemo čistog vazduha, uvek fino provedemo, domaćini su divni, veoma su ljubazni, tako da smo uvek zadovoljni. Uvek je lepo doći u ovaj deo Srbije. Bilo nam je potrebno nešto više od sat i po vožnje iz Beograda, da dođemo i uživamo u svežem vazduhu, drveću, pticama i naravno rakiji. Sve je divno. The trees, the birds, everything, it's wonderful. Tokom cele godine u domaćinstvu Jeftovića u Leušićima na raspolaganju je smeštaj u zasebnim kućama i apartmanima. Uz prelepu prirodu, bogatu istoriju ovog kraja i gostoprimstvo ljudi je ono zbog čega se turisti uvek vraćaju. E pa da, i ovo je bio jedan primer. Do Čačka putevi, ajde kažemo, i nisu tako loši, do ovog domaćinstva nije tako teško stići. Ovaj domaćin je, pored svoje osnovne kuće, ipak uložio još nešto u smeštaj gostiju. Ali za kraj našeg razgovora, kako zadržati ne samo mlade, nego ljude na selu, onim planinskim područjima gde je vazduh najčistiji, reke takođe, da bi neko imao kod koga da dođe? To je ključni problem danas ne samo Srbije, nego nažalost i u čitavoj Evropi, ali je Srbija najugroženija i prevashodni zadatak svih koji rade i sprovode državne programe razvoja mora da bude razvoj sela Srbije, pre svega ono što je okrenuto zadržavanja mladih i žena na teritoriji sela i otuda svi podsticajni programi koji se daju moraju da budu u funkciji očuvanja, negovanja sela i otvaranja perspektive ljudima na selu. Jedno je kroz izgradnje i objekte infrastrukture, a drugo je kroz pomoć i podršku preduzetničkim inicijativama koji su na selu i treći projekti koji moraju da budu
u funkciji negovanja i očuvanja tradicija. Gospodin Jeftović reče poseban odnos i ono što prodaje ruralni turizam, to je poseban odnos koji se javlja između pružaoca usluge i turiste. Svi ljudi koji dolaze na seoski turizam očekuju poseban odnos. Oni neće ni Hotel Hyatt, ni Intercontinental, ni Four Seasons. Oni hoće domaćina koji će brinuti o njima, kako je rekla gospođa, neko ko će pokazati da se toplo i ljudskost i humanost i prosto ih približiti i voditi ih kao deo porodice i upravo ako postoji šansa Srbije u turizmu, a u ruralnom turizmu posebno, onda ona leži u toj našoj gostoljubivosti koja srećom nije nestala posle svih ovih godina, naprotiv mislim da ona je iskonski u nama i upravo tu možda treba videti i najveće šanse za razvoj turizma. Gospodine Krstiću, hvala.